rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassan u'iddat lil muttaqina u'iddat lil kafirina yaqtasu bi rahmatihi haqqa tilawatihi linusabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartilan wa qatta'nahu musnatai asyrata asbaqan wa kadzabu bi ayatina kidzaban wa suiratil jibalu fakanat saraban. Ya, sekarang anak-anak tanpa ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzabu bi ayatina kidzaban wa apa ini suaranya?